kacehelat kisung pigajok rongarat kunopak otkrai towar kasemar. Hanbo kalong parok jangfong apiri ajowang habit ingnar kapalang nudang. United Karbi Anglong Women Association akimisong amhang kapatheg. Kardom pini prime time abierta ke thanabang nilisami marvelous rong pharpi non arjuikta bierta angton pen hamran rong supi angkang PWD asai kampen kam ke claim kasai oi asai ke claim ponojok tangdat pending kanisi pleng pliako kahenu era jok rat ka cheleng kisung socheng MSc kaparlo hamran rong supi angkang soil conservation jersong school dakbang lupen hamran hithi kimi ka cheleng PWD atowar kasemar kasai oi ningkani si pleng pliako towar kevak et pen rat ka cheleng kisunga jok harlong juverat thurpak kunopak rongrang towar kevak kangthin asai ke klem chonpro arve janglote bangso atowar oto nang kiduna bangawe nang dunchit sita anam ke sopen tum jo padapta bangso towar sika hlat lobo lalo ante bicheng biru hur ko son lo kasik sak ke do lo nonili dokane do punah hedila hormu chowan jar hentem pusta kisung foina o halong hoten ching koi pijai piya towar si ni medelo pate hedi to bhara ti bat ke ave bo to bhara tala vejang lo pulote atowar si kaheno daglo po penangan auto tungke nang dundidet rason du towar kasemar bomahut bada tum chupudun lote nang tum leke thekali pusi sai ke klem atum nang thagundun rat bangke lase hala kontraktor bangke lase litum laso bangke papu peda je rat pen se bangke pulo pu anke rat atum ningke ange rat atum sentiment adu pen se lai hoi ki pulo pu hala departmentally ba kontraktor atum ta chini na kogi labangso towar kasemar pom hot SDO atum mate engineer lapen SOSE atum chelang dunduma a complain ki pidon mate kelang dun so bangke nilitum an thekdon long parpe masila ke dam tang seta lang tum hala ठिकादार पे नहला फिल्म ला काम क्लेम देगा अमहुरी तुम मन ला दाग लेबारा तुम बांग हांगलिंग से क्लेम रन मंडे उनके नीली तुम पुडुन जे हर तुम चुप पुडुन सिता नांगले मुहुरी तकाली एसओ तकाली एसडीओ इंजीनियर तकाली मसेली तुम रद तुम मके निगे दोन थे खेदलो अथे इली तुम चुप पुडुन सिता हदाग आरपु थांगता बदे एसडीओ तकाली इंजीनियर तकाली एसओ तकाली उनके हल नितुम पीलिंग पिपो पिपे dat po yo son se bang ning haling si de claim man dat mat se litum an sita litum bang ning haling ke claim ma son si theglong lo mat se hinuta hinuda prang werlo sinon ke dam tan sita pachi plang elo ha sita non e prang ke mi thuji phanse litum la tuwar punon mi lang sita litum theglong lipin non hamren ayu pichi lom sita lang awip thai lai hui ta lang sita nelitum dambi non pini bange to war ke claim pon pangkeng lo sona thak se non e frank thu bange departmentally sor phan thu pon se harlong konan ma thok nangi lai hui sita nelitum departmentally track pen se nelitum roi pen se lai hui konan luma harlong ke nangi drain konan luma ke thu nangi lang e thu nangi lai hui phan ta nelitum claim pon ni pusan se nelitum decision and looking what pon lo hamrena rong supi arlo amatsi asap bag arve jang pro lote kaiketa kachehelat ningki kok chire e saite towara krong tinta selamlo sitame chengchot pen bikok tangte rek mate kasemar kasai oi ajoini towar kevak ahir ketan langbunga bia josi jo padapta kachehelat nang towar le hengno sita mithanga towar pinaga posi jo padap helat nang waredlo EMA rong pen lapu harlong juwe angkang gari motor kaci lele kisung ko anone rong arada tum kipo lasi prabjin pen sorkara tum ta rong asorpan lang ponson te bangso atowar langbung langpret lapen kevak ahir ketana joine kacharlia somaratum kedam kevang kisung penchenglok oto kache thap anamanta bat edlo pusi chini lapen hawararat pen chithandun rinti hori phaneli tum theklong le pin lang lebar tum mantu netuna theklong ningkan sipan batai sibang nang pan po la halo theklong wa par ka
SA ta thang lo SO ta thang lo SDO engineer ke hello pigalam lo ya pi ke ne ka che dan ka che than mu ve lo pulon ne ra da phan tong ka che than mu ve lo pulon ne contractor bang ta ma ra ke sung bin lo soil conservation long pen dak hitikimi amra hitikimi ya ko bi pila na tum reclaim pon ke lang pa bi plak ke an ke la so to war drain chelang le lo jat je lo la department sorta chalat kwan sung nang lo da ka che lat ke la so da ke dam ko che bang ha sol pen bak bu ja ke mi an so da ke dam ke bang katora bang ke lang bi yang se gari motor le bang ta RC pe plak e fluk da la sila lang bi long an ke ang tan Jakhong ni phai krehini arni District Press Club of Karbi Anglong sai hemalong suar lo song atum mahang ka pathek aputhak kapang dakpon kedam tang jakhong ni phai troxy arni PHEIB along suar lo asong kimi United Karbi Anglong Women Association asong mahang pathek pon bangso UKAWA asong kilang chari ponji aphanpura maiphi malin ingtipi dun maiphi menu kropi kongchun bang indikavari rapchun bang purnima ingtipi pendanglok ari sangho atum bang thongke prapho abang phia tumaphan arpu pekpon bangso asong amhang ka pathek laki penangan swar lo atum kidoke dam kasik sak dokok lapen kacharlian nat pen chenglok kaprek ahina natame kapaphi dun vikajok unan ke laso asong pen son surya ki sungpen kecharai kom dunji aphansi mahang pathek ponlo lapen thu laso asong labang ke political party pen thangnat kacharap abe pusi maiphi malin ingtipi pen thanpon So first of all, I would like to say about the organizations of this, that United Karbi Anglong Women Association, that is specially for a woman, that is considered that women are very special for our society. So we would like to stand for that woman, or that particular girl who is particularly lacking behind for something like education or many things. So in our society, many small reasons has been given for dominating to them. So for that reason, we would like to stand up for them. And then basically, this organization has been formed to see. Lakhain koira throk Dwarbagari constituency ang kangarlo daithar along ri hanboka rong along rat kachuar che parokjang phong abiri along ajowang ingnam ingnar wangsi chophalang nupti damet jong dame daithorang kangarat ke than throk nar ke patum ke bangso parokjang phong kachu jor pensi lukka charli pendang lok hemrit kachilang pon i jong sila sona por put lapuson ingnar nang phalang nutun et pulote rat kopi pensi hemrit chelang pon po Tapuson arad at tumaphan, Sorkar pen isondak ingnar kar plum ponchia bidi, mate ingnam rai kom atumpen, langpi unpua sonte, mesenji. Bangso parok jang phong, non jakong achiklo ijon, abangke, kimena porlo, jong si rai kom sai kia tumpen, ingnar kar plum asai kiklem dunde pulote. Hala bangso arad atumke, mithanga hemarit kachilang kisungji anatsi angring tetan anpinlo. Lapuanang bong pensita, ingnam rai kom asai kampen, atimaklong along, kilang chari dama bilang pusi, Karbi Anglong Live along Birtanang Pali. News Desk Report, Karbi Anglong Live. Bharatiya Janata Yuva Morcha, Penpatir Piponsi, Kaphang o Kacharli Kapejog Achiklo, Summer Vacation Angbong Akejoy Pen Lo Kacharli Kithan Kimumpen, School along Anparta HSLC Mate, Metric Asat Lang Mesen Ang Tek Kilong Dunjia Pan, Bor Ipidun. Labangso free coaching kam summer camp kibi pon along, Jesemet Kacharli Ang Deng Kang Tu Ingdeng Sirke Pen Kepapan, Akemang Pon Pidu. Kacharli akisung naya subject mathematics, science lapen Hindi kapethan ponjia phan mesen thekser lo than bang lunse timung hemprek kramsa lapen sangpi junali pura pia tuma phan ingwai pon labangso asai ke deng cheng lake kedam tang jakhong achiklo ni phai trok pen cheng ponsi labangso achiklo kijud ni phai thom kep arni ington pon jip pualam the BJYM West Karbi Anglong District Committee Kongchun bang pritom rongpi pen lam the jai Metang to kardom nili pen pritom rongpi dak nili laso a program tum dak free coaching lapen dak summer camp program long dak nili si pen si patir pipon no dak kamren ke
nilidak ke klembom lake West Karbi Anglong district Yuwa Morcha long General Secretary lo nasi ladak tum district committee long pengkacing waya teng si tum dak West Karbi Anglong district long bang tum long pli son coaching center bi song thak program ke mathalang so dong kam jengkha lapen hamren nasi laso a program tum kibipon labang ke tum dak la Julai ciklo mate la vacation hupon te la student tum bang ke school ban ki jok lo po free po la so whole month mang ke la tum bang ke lu selang le po kita bang bikok ti panung ko ti sila so phansi tum bang ke tum matha pon lo tum da ke kidam tang ta mitri ka long ke tum da Karbi Anglong pen ke phai jum dun pik sila thai matha pon si tum dak la vacation check la check le yon vet si dai tum asap so bak student fan kerap long pon long pidun thegi minute plus ko matha si tum so chingwai la so program ke. Me, I'm from PMS Presbyterian Mission School, Hamran, Karbi Anglong. From Bund School. I am from the Song School. Yes. I'm from PMS School. From the Song School. Labang so free coaching kam summer camp ki bi ponalong bhomti arni ke kilun ke kan lapen ason kapathe asai kapado ponji alam the jai. News Text Report Karbi Anglong Live Hamren. Pini prime time aberta bangke lapan se kangton iglo domi thak me kardom.